Sasi sempat ni priang sung bahai pi barok syakanika channel kejongi. Hakanika video kabam tas ngi ngin pe ikini ki post ki barang shulat tmai po Meghalaya badai ki balapas kelas 8 bat kelas 10. Subscribe ikanika channel but turn on your notification bell ru kanang penum do iki video ki bangi upload. Sa follow lang ru yengi hapo ke Instagram. Kani kadai ke Instagram account kejongi. Yakini ki post lak pelaj daka DSC Southwest Khasi Hills mentau benai arajar arpoi. Ki kerteng jengini ki post kilong kumne. Typist but mechanic. Kelas date lani ka tarik ke bakado berpilaban submit yaki application ki jongpi kadai hu pratarik benai November arajar arpoi. Ka age limit lani ka kerta ke beredo kadai kat pras 6 bat ke bahaya do kadai arpoi nyaus 6. Ya ke post typist grade 3 ke balai kawai ke educational qualification kolong kumne. Pihaban pendap ya ke matric lani ke kelas 10. Dan kamru bondan ya ke computer knowledge bat pederu ban lak ban type lai pau teliki kentian ha ke minute. Ya ke post mechanic grade 3 ke balai kawai ke educational qualification kolong kumne. Pihaban pendap ya ke kelas 8 bat pederu bondan ke certificate ke bapila pas ha ke mechanic trade naka ITI. Ki candidates ki balong eligible bak ki bakwa ban apply yakini ki post pihak ban register yala di haka district selection committee lanika DSC lingba ke link ke belah po ke website https://southwestkhasihills.govt.in. Ki candidates ki belah dap register lupa pilak ban login bat pilak ban apply kini ki post. Ke official notification lanika notice ke belah pelai dengan nika DSC Southwest Khasi Hills ala ai po description jeng ni ke video. Te pilak ban download bat pilak ban pulih lada pikwa ban tip susu sepang ki wiki details.